Ovo je predivna kongresna sala koja će imati prelepo osvetljenu binu u kojoj će mladi ljudi moći da ostvaruju svoje rezultate sa dramskih sekcija, da prezentuju razne priredbe. To je jedinstveno, to nikada nismo imali do sada. Ovo je zaista velika sala i ovaj centar predstavljaće jedinstven omladinski prostor u jugoistočnoj Srbiji. Ova prostorija u kojoj se nalazimo pružat će mogućnost da veliki broj mladih ljudi ovde održava različite vrste obuka, seminara, konferencija, dakle, jedan pravi prostor za mlade ljude. Tako je. Grad Niš konačno dobija omladinski centar koji će biti jedinstven u jugoistočnoj Srbiji. Izuzetno sam srećan što je država prepoznala višegodišnje napore grada kao unapređenju položaja mladih ljudi. Pored Niša, još 3 grada u Srbiji dobija omladinski centar i to je zaista sjajna prilika da omladina iz Niša lakše sarađuje sa omladinom iz drugih krajeva Srbije. Raduje me jer nikada do sada nismo imali mlade na jednom mestu u omladinskom centru koji se nalazi u zgradi učiteljskog doma, gde će kada se završe radovi biti otvorena nova kongresna dvorana, novi pres centar, dobro opremljene prostorije zahvaljujući zalaganju našeg grada i naše gradonačelnice u kojima će se okupljati mladi, koje će, nadamo se, postati centar dešavanja omladinskog aktivizma, omladinske politike u našem gradu.